kaj fantje, gremo eno otvoritveno, pomladno varianto, lej, vse se je začelo brsti, gremo, ajde, pel, pritisni, gremo, ajde, šibamo, gremo, da vidim, koliko vas nese, koliko vas je ohlača, ajde, gremo, pritiskam, ajde, gremo, ne toliko space. Stari, to nekaj ni v redu. Wattmeter štima, kadenca štima, kondicija je isto laufa, vse smo delali runde na Golte. Nekaj ni v redu. A ja, pit stop. Na depilacijo mora ni iti. Direktno ga gremo v Luxury B. Pol bomo pa dirkali. Ajde. Brigita, zdravo. Zdravo, Janko. Kaj, gre dosti hitro ali ne? Ne gre, tole je krivo. No, pa gremo v Malo se bo akcijo. treba podepilirati. Ja, Zrihtar. bomo zrihtali. Dva pogoja sta. Prvi, da bo hiter ferti, ker imamo dirko. Tako. Drugi, da ne bo bolelo. Vse to bo, za to bo poskrbljeno. Kam gremo? Gremo tjale. Tjale. Desno. Dober dan. Zdravo, Ines. Janko. Zdravo. Živijo, si prišel? Mogo si priti. Lej, potegnemo vse dol, takoj. Ej, by the way, čisto nič ne boli. A ste mi že kaj naredili sploh? Že. Evo nas! Pazi, zdaj to, lepo, depilirano, zglajeno, namazano, to pa bo zdaj letelo. Zdaj pa gremo dirkat, Formula 1. Mip. Antena Štajerska.